Nachádzame sa na prahu najrýchlejšej, najhlbšej a najzávažnejšej transformácie civilizácie v histórii. Grok 3 has very powerful reasoning capabilities. In the tests that we've done thus far, Grok 3 is outperforming anything that's been released that we're aware of. So that's a good sign. In fact, at times I think Grok 3 is kind of scary smart. You're like, wow, this thing's smart. It's kind of scary. Grok 3 is scary. It's like, wow, this thing's, it comes up with solutions that you didn't even think were, like you wouldn't even anticipate, not obvious solutions. So Grok 3 was trained with the most amount of compute, and I think very efficiently trained. So we're really in the final stages of polishing Grok 3. Probably it gets released in about a week or two. We think it'll be better than anything else. And then maybe this might be the last time that any AI is better than Grok. Looking forward to it. But human intelligence, I think, will be dwarfed by machine intelligence. I'm not sure how to feel about that, except that it appears to be inevitable. That at some point, human intelligence will be a very small fraction of total intelligence. Digital intelligence will be more than 99% of all intelligence in the future. So hopefully the computers are nice to us. But I think what's the most important thing for AI safety? I think it's to be maximally truth-seeking. And I think also curiosity is important. And I think if it's curious and truth-seeking, it will foster humanity, and because it would be curious about how humanity would develop. Koľko by sme mali investovať do humanoidných robotov? Nuž, každé rozhodnutie investovať by malo zakladať na troch veciach. Aký je očakávaný návrat, aké sú alternatívy a akú cenu by sme zaplatili za to, keby sme neinvestovali. Tým RatingX vytvoril jednoduchú kalkulačku. S domnienkou ceny humanoida 30 litrov, životnosťou 5 rokov, pracovnou silou 50 miliónov a produktivitou rovnou človeku. S týmito parametrami je odhadovaná návratnosť investície 16-násobok vkladu. Trapas. Ale keďže roboti nepotrebujú paplon, budú pracovať skôr 24 hodín denne, čo by tvorilo takmer 50-násobok vkladu. Vlastne budú robiť aj víkendy a sviatky, takže namiesto 40 hodín týždenne to bude 160 až 168. 65-násobok vkladu, aj keď sa tu stále bavíme o práci rýchlosti smrteľníkov. Once you have humanoid robots and deep intelligence, you basically have quasi-infinite products and services available. So, with Tesla building the most advanced humanoid robot, then those humanoid robots can be directed by deep intelligence at the data center level. You can say you can produce any product. Provide any service. There's really no limit to the economy at that point. You can make anything. Z dlhodoba pôjde ich cena nadol a určite ich nebude len 50 miliónov. Ak sa nezmení ten tragický globálny trend pôrodnosti, je úplne možné, že ich počet prevýši ľudí už v 2050 a deti, ktoré sa narodia koncom tejto dekády, v detstve dostanú viac opatery od humanoidných robotov, než od ľudí.
Tak ako je táto dekáda o umelej inteligencii, tá ďalšia bude o umelej emócii. Ale keď sa ti to nepáči, tak konaj. Čas výroby bude pár hodín, nie 18 rokov. Čas tréningu na nové úlohy budú sekundy downloadu, nie dní, týždne alebo mesiace. Vždy podajú konzistentný výkon a nebudú tweetovať počas návštevy porcelánu. Pri týchto číslach by nám roboti nepomohli len s trapnými vecami ako udržať kritickú infraštruktúru civilizácie v chode. Popri tom by ako bonus zvyšili produkciu celej planéty 14-násobne, aj keď časom pôjde toto číslo nadol a tieto nahor.